Na ruru ni ruru aria ruria Martin Gichungi ondula kethirwa ari na runyume akagita gati kuraja kiri mubango jwa gichungi gia siasa. Mutongeria wa baria baingi ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru na munini wa speaker kiri mbunge ya Senate ni bakinyete mamburene ja maromba kanisene Mwentere Chankubu akiri mutongeria wa baria baingi Evans Mawira ugite ni barethirio bagitikiria ugambi bwege kigina kia World Fund na kuga wagwitwa mirandi ya witi na mbere tiongi endi ni gavana Wengwa Kawira Mwangaza nongerete na kuga kwa miaka 5 yezete ya Meru bakairira ni ontobwa uria batarire gutwika gavana wao Mutugika ni agutwa Chikinya. Lakini ntobia thirikari biu bingi bionde wenda barabara wenda roji wenda basari wenda kuikirwa guthetherwa cibitari matwa dawa wenda kuandikwa jau jangi jothe jeki ondone kia gavana Kawira ambaye mulisema gavana ni mama. Ni migambo ya mutongiri wa baria baingi kiri mbunge ya Meru Evans Mawira kadena niwe MC wandia mitungu akinyiri ura baretikaniririe goro bari MCs ba Meru ati akaribenda mirandi ya witi na mbere bekinyie mweko kiri obisi ya gavana kana obisi necha wanda administrator kana subcontent administrator migambo ira kathuri murungi wa niwe senator wa Meru gite MCs baba batiumba kumatu kadhiniri rumirite mukari maturene. Bwana Mawira, majority leader, you are not able to run away kiri thina ya ireri wondi. You can't run away from Batina barabara. You can't run away from Batina Ruji. Wabarifake governor vandu bakuoriendere na itwa kuthurire na tutukathiria tana tutimukinyira tukamukinyira through you ibo bakwete mandate kendo kinyira etothome chapter 1 ya constitution ugo we mwakirishi wa through delegation aba kundelegate power ciao bakunenkera so lazima bandu kwithirwe Mkuruki Mawira agita na mbere na ugite nyuma ya kipindi kia miaka 5 Meru bakairira ni wathani bwa gavana Kawira Mwangaza na Nkuruki akinyiria batitikiria kigina kia thirikari ya Meru gitiria na mbere mirandi iria gavana mitaga kuria kana Kamiru nuntu nande gavana ojo kuga kathiuruka Meru yonthe ndarara monete kanisene kinye mwengi no irewe baite fellowship ndarara monete kiathone kia mathiko ndarara monete kiathone kia muranu ndarara monete na haria antu bagutirimana na ndiri ni cionthe tikumenya uria akagitatha akaimenya uria gugukara ndene Meru na Meru tukaregereta after 5 years kwena ntumu ndathuritie nauga na nimbeche cia county ticio gitokolea inuntu yes okolea ni thithagua na okolea tikintu gia gutinda gwikaira TV ne rionde gutumiria weja unengana muntu madibuti atindwa TV ne weja na mpoka na miringitu kwi mujamune jo munene wantu kubu oraganira watindwa mbio TV ne ukairikiri Mawira na ameneretie Kawira ni ndio bia musanda biria gwike maturene tekiri pick up ekiri mekebe ya irio mekebe tukinya magana jairi enya wangi tubecha tonge gavana Kirito Murungi atigite tutatumirwa na tubikibiki tonge atigite na ingi atigite chiangigi na iu chia kaoa ikeja chieja mantu jaragarukire Meru ngari thirikari kendera gavana akeja mitungu na aru kakeja kubu ikaroka kuma Meru ikirite bira bia rent echoke kama matiro carpet iriku echoke kama tenjukwa iriku iria ikiri mantu jarendi are murega akagitata akahariria lakini kiria kiretina interview na ngari cia county nacio ciandamana iria nene mbere ma iria ina ngora gwiguru itongeretie ewe ingi ewe ina bendera nyuma ewe ina mwarongi na pie nyuma au kwina ingi na mwarongi nongi no askare owe nyuma ara kwina ingi nyuma ara ngari kurukia mugwanja na kiria chiketie imekebe ya mbio ere ai irio
na muchere na mojo muthiene kathuri naugite kinya kethirwa kajira ka MCS na ngavana ni gacheke atongirie baba ni bagwitia ngwataniro gatigati kao kenda mukari akomba kuriturwa ngugi tenbere kwaranairia jagwe leadership nontu majority leader any bill anything ite kwa county government ite kurukite kiri MC wa Mitungu majority leader Evans Mavira so uwe na governor ukaija atwana tuwatene mitoto tuwasia Miss Twins so lazima wujue working chemistry nikenda bumba witanguwe kutedia mimi watu kakinyo tu chore bunge akwenda nagie no chore nagwe no tuiwe mto mkono wa kumwikairia gitu kira kionda kwenda kwira ase tu lazima tuwatanire tote na mbati lazima tuwatanire tuinde kenda tutedia na mono tu separate 2027 2032 2037 irarura twinarira 2022 ni migambo iria atongirie baba baritite ndire bakuwa kiumia kanisa-ini ya New Life Nkubu nkiripotera nteto cia Weru wikendi riakwa ritwa ni Mutugi Kare.